bigenda gute duha isura y'urugamba tukihagera bwa mbere urujya n'uruza rwasaga n'ahari ntaro kuko humvikanaga amasasu menshi abaturage mu rugo bahangayitse bakumye mu nzu sinzi niba ahangaha urimo kumva ahangaha ndakumva neza bisa n'aho ari kubera imirwano itandukanye n'ahandi mu gihugu nyuma y'uko baturutse mu karere ka Rubavu twari turi bagafata umupaka munini. Ayo mashyamba y'inzitane bazayanyuramo, bazakoresha ikirere barwana. Tuvugana n'uwitwa Leurus Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike ku munsi w'ejo, yagaragazaga ko nta gihunga nta kibazo bafite cy'urugamba kubera ko bazi icyo barwanira. Yarakubwiraga ati my friend, twebwe turarwanira gakondo, ntabwo turi kurwanira amafaranga, ntabwo turi kurwanira ubutunzi. Umuntu urwanira gakondo kimwe bita umutima ushaka atandukanye cyane na wa muntu urwana agafata ubutunzi kuko abarwanira ubuzima bwe. Abakubwira turanyirukana muri Kongo ndajya he, uranyirukana kuri umutaka ndajya he, akaburwanira ese bimwe byo kwasiga amaraso. Ubwo rero bivuze ko abarwanyi bari mu 23 bavuga ko nta bikoresho nta bushobozi bafite, ntaho wahera kuko bamaze gufata imipaka myinshi muri kiriya gihugu. Bamaze gufata Goma, bakurikijeho Bukavu, bakurikijeho utundi duce tumwe na tumwe. N'ubu ngubu rurambikanye muri za Ovila, ahangaha Kamanyora hamaze gufatwa. Ntabwo nzi icyo nakihandagaza ngo mbere uvuga ko nta bushobozi bafite, cyane ko na leta ya Kinshasa. Reka nongere mbashimire, nongere nanabifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muri hirya no hino ku isi. Ndabashimiye, nshimiye buri wese wakoze subscribe kuri uru rubuga. Uru ni urubuga rubagezaho amakuru meza kandi acukumbuye, cyane ko twe turi abanyamakuru b'umwuga. Ntabatindiye muri aya masaha, ikigezweho ni intambara ikomeje kugarukaho ya M23, aho irwanira uburenganzira bw'abaturage bavuga ikinyarwanda ariko bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko ubuyobozi bwayo bukomeje kubigarukaho. Iyi ntambara rero, intambara yatangiriye mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru ndetse ubu ngubu ikaba iri muri Kivu y'Amajyepfo. Mwarabyumvise ubwo izi ngabo za M23 zafashe umujyi wa Goma ndetse zigarurira ikibuga cy'indege cya Goma. Nord Kivu yose barayigarurira. Kuri iyi nshuro mwabikurikiranye cyane ubwo izi ngabo zigaruriraga umujyi wa Bukavu ndetse n'umupaka wa Rusizi ya mbere n'iya kabiri. Ubu noneho ikigezweho nuko izi ngabo zamaze no kwigarurira umupaka wa Kamanyora uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, ariko n'u Rwanda nawo rwo rukawukoraho, cyane ko hari umuhanda wa kaburimbo uva mu karere ka Rusizi ukanyura mu Bugarama ndetse ukaza no gukata kuri uyu mupaka wa Kamanyora uhuza ibi bihugu byombi, ndetse hakazaho n'icya gatatu cy'u Rwanda. Nta byinshi mbabwira, ahubwo nk'uko mubimenyereye amakuru mugomba kuyabona mu ba mbere kandi akabageraho avuye ku isoko. Navuganye na mugenzi wanjye w'umunyamakuru uri Rusizi ndetse uri gukurikirana iby'iyi ntambara ya M23 irwanira uburenganzira bwayo nk'uko ibisobanura. Yakunze no kubigarukaho mu biganiro bitandukanye n'itangazamakuru. Natangiye mubaza uko urugamba rwatangiye, isura rufite, ibice bamaze gufata, ndetse n'imboniye nk'umunyamakuru w'umusesenguzi yikigiye gukurikiraho. Ese M23 irakomeza Kinshasa? Ngiki ikiganiro kirambuye tumaze kugirana, ndetse turaza gukomeza kubana nawe mu biganiro byacu biri imbere, akomeza kugenda duha amakuru agezweho y'ako kanya, cyane ko ari gukurikirana iby'uru rugamba. Bizimana, muraho neza? Reka mpere kundamukanya. Muraho neza Rukundo? Yego, nanjye amakuru mfite nuko nk'umunyamakuru mugenzi wanjye w'inararibonye umaze igihe mu itangazamakuru ukora kinyamwuga, ubu ngubu muri iyi minsi M23 iri guharanira uburenganzira bwayo, irwana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe wahisemo kujya gukurikirana amakuru wibereye ku isoko. Ndagira ngo duhere, ese ubundi ukigera aho ngaho muri ibyo bice wahereye hehe? Wasanze byifashe bite? Uko urakoze ni amahitamo y'imiri n'amahitamo. Ndumva network zitari kudukundira neza, ariko sinzi niba ahangaha urimo kumva. Ahangaha ndakumva neza. Byabaye ngombwa ko duhitamo kwerekeza amaboko yacu kuri iyo mirimo
n'ubundi tubanza kunyura mu karere ka Rusizi, kuko akarere ka Rusizi ni akarere gafite gahana imbibi cyane n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko gafitemo imipaka irenga 3 gahuriraho n'icyo gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yumvikane neza ko ariho imirwano nyinshi yiganzana hari kubera imirwano itandukanye n'ahandi mu gihugu, nyuma y'uko baturutse mu karere ka Rubavu twari turi bagafata umupaka munini uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo ni hagati y'umujyi wa Goma n'umujyi wa Rubavu mu karere ka Rubavu, birumvikana mu burengerazuba bw'igihugu mu Rwanda. Imirwano rero y'aho ngaho n'ubundi yashamiranije umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yari iremereye cyane, kuko ni naho humvikanye abantu b'Abanyarwanda bishwe n'iyo mirwano kubera ibisasu n'imbunda ziremereye byaterwaga mu Rwanda. Icyakora akaba cyitwa igisa n'ikoranabuhanga mu rugamba kitari kimenyerewe, cy'uko ingabo z'u Rwanda zakoreshaga uburyo bwo gufatira ibisasu mu kirere mbere yuko bigera ku butaka bw'u Rwanda. Nibyo abatuye hariya mu karere ka Rubavu bavuga ko nubwo hari ababuriyemo ubuzima, abandi amaze agasesuka, byibura bishimira ko u Rwanda rwagize uruhare mu kurinda abantu babo gupfa ari benshi. Nimubyibuka neza muribuka ko n'abasoraga bitangiriye itama bakimara kubona imbunda n'uburyo bwakoreshejwe hariya mu kubarinda, basanze barasoze make. Ukigera Rusizi se wasanze ubuzima muri Rusizi hariya mu mujyi rwagati, ku isoko, kumanuka hariya munsi y'akarere kugera ku mupaka hasi ku Kivu, ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya wa Bukavu, wasanze bimeze gute urujya n'uruza? Ubwo rero tukigera i Rusizi tuvuye i Rubavu, tukihagera bwa mbere urujya n'uruza rwasaga n'ahari ntarwo, kuko humvikanaga amasasu menshi, abaturage mu rugo bahangayitse bagumye mu nzu, abakora bizinesi bafunze. Bisobanuye ko nyine ubuzima bwasaga naho bwahagaze kubera ikikango cy'urusaku rw'imbunda ziremereye zumvikaniraga hakurya mu Bukavu, cyane ko byasaga n'abaho baza basatira hino y'imipaka y'u Rwanda, ku buryo nyine kugira ngo umunyarwanda akore atekanye atuje bitapfaga koroha ruko. Ibijyanye n'amacumbi, icyo kurya byari byazamutse? Byari byazamutse ku buryo bugaragarira buri wese. Ni n'ibintu byumvikana nk'imbibi z'igihugu kirimo intambara. Abakongomani benshi bari baje nabo kwibera mu Rwanda ngo barebe aho byerekera, bagacumbika mu Rwanda. Byumvikana biberaga mu mahoteli n'abandi bose bakenera ibyo kurya. Byari byazamutse cyane ko hari n'abanze guteka kubera ko bavuga ngo turakutegura ibyo kurya, wenda hari nitwiruka biraribwa nande. Ese ugasanga ni ibintu bisa n'imboneka n'imbona bamwe, ni ibintu byihagazeho ku buryo nyine byagoranaga ko wisanzura muri uyu mujyi. Ariko uko amasaha yagendaga guhita niko isasu biremereye byagabanyukaga, ugasanga n'abantu batangiye kwisanzura. Hose igisirikare cy'u Rwanda RDF cyabaga cyahageze kigahumuriza abaturage, kandi bakabona ko barinzwe, umutekano wabo urinzwe neza, ari nacyo cyatumye abaturage bakomeza imirimo yabo. Magingo aya ngaya uherereye hehe Bizimana? Aho uherereyeho bimeze bite? Magingo aya ngaya n'ubundi bumerereye ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari kuri mu murenge wa Rugarama mu karere ka Rusizi uzwi nka Kamanyora. Uyu mupaka mu minota mike cyane ishize nibwo uyu mupaka wigaruriye nawo wiyongera ku yindi mipaka, tuvuye kuri Grande na Petite Barriere byo mu karere ka Rubavu tukajya kuri Rusizi ya mbere n'Urusizi rwa kabiri mu karere ka Rusizi. Uyu mupaka nawo umaze gufatwa n'ingabo za M23. Ubu ngubu nizo ziri kukontorora mu buryo bugaragara. Mu kanya gatoya nakubise amaso Colonel Byamungu Generali kuri uyu mupaka ari kumwe n'ingabo ze zimaze kuwufata. Abantu bishimiye kuhagera, ubona ko bahari bari gusuhuzwa n'abaturage ku bwinshi, babahobera. Abakongomani begereye hariya bati abarwanyi bari barasigaye ahangaha barimo Wazalendo n'abandi bari baratujujubije banatwibaga. Ese ubona ko ari umutwe wishimiwe muri ibi bice. Ubu tuvugana rero niho uri, ubona ko abaturage bawushungeye bishimye, nabo bari gusabana nabo, bari kubahobera. Ibisa n'ibidasanzwe ko inyeshyamba zakirwa n'abenegihugu mu buryo nk'ubu ngubu. Ariko se twebwe iyo tukumva ngo umutwe
wenda uharanira uburenganzira bwawo, ariko leta ya Kinshasa ikavuga ko ari umutwe urwanya ubutegetsi. Iyo twumvise ngo mu byumweru 2 bishize ufashe umujyi wa Goma, tukumva ngo mu kanya ngo ufashe umujyi wa Bukavu, mu kanya tukumva ngo bafashe umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi bihuriyeho aho ngaho wa Kamanyora. Hari uwagira ngo bagera muri ako gace ingabo zikiruka. Bigenda gute? Duha isura y'urugamba. Ntabwo byumvikana uburyo bagera ahantu ngo buri kanya bafasha agace, bigenda gute? Haba urugamba rukomeye cyangwa ingabo zifumyemo zikiruka? Nuko habanza kuba urugamba, habanza kumvikana amasasu aremeye nk'uko twabikomojeho. Kumvise twavuze ko yanahitanye abantu nko mu karere ka Rubavu. Habanza kuba urugamba rw'imbunda ziremereye, hanyuma kumva bigiye bikendera, hanyuma habanza kuba icyiciro cya mbere cy'urwo rugamba, hagakurikiraho icya kabiri wumva ko amasasu agabanyutse, hagakurikiraho icya gatatu wumva amasasu ariko utazi abari kurasa n'abari kuraswa. Bivuze ko baba bari gukora ibyo bise gusukura umujyi cyangwa gusukura abantu baba bamaze gufata, birukanamo abantu, bategura ibisasu byatezwe n'ingabo zahasigaye, hanyuma nyuma y'igihe gito nibwo basohoye itangazo. Ibisa n'ibihabanye cyane n'ibyo ngibyo aha mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wafashwe mu buryo twakwita ariko muri silanseye cyane, kuko ni umujyi utumvisha amasasu menshi, hatabaye urugamba, ku buryo abahanga muri ibintu by'urugamba bavuga ko ari n'umujyi wafashwe hakoresheje uburyo bwo gukoresha inkota cyangwa se kwica no kwirukana banize abarwanyi babaga bahanganye kuba bigaragaza kuko ni urugamba rutumvikanyemo amasasu menshi, urugamba rutabonetse mu Rwanda, ahubwo bwagiye gucya paka abantu bafashe Bukavu, bafashe umupaka wa Rusizi ya mbere ku buryo butasakuje cyane. Ni urugamba bavuga ko bwabayemo cyitwa intelligence yo ku rwego rwo hejuru, bari mu butasi umuntu atapfa gusobanukirwa aka kanya. Nyuma yo gufata rero aho ngaho umupaka wa Kamanyora, mu cyumvirizo wateye muri abo barwanyi ba M23, icyerekezo ni ugukomeza berekeza he? Bagiye guhagarika imirwano cyangwa barakomeza mu bindi bice? Ukundi umunsi w'ejo ku masaha nko ku isaha y'isa 10 nibwo umutwe wa M23 ukimara gufungura uyu mupaka wa Rusizi ya mbere ku mugaragaro ngo business zikomeze banahamagarira abakongomani kugaruka mu byabo. Nibwo umutwe wa M23 watangaje ko igihe leta ya Kinshasa igihohotera abaturage, igihe kica bizubisa abanyamurenge, igihe kibuza abaturage amahwemo, izakomeza igashakira amahoro abakongomani bakabaho mu gihugu cyabo bishira bizana bishimira ko ari abakongomani nta rondamoko rikirimo. Umutwe wa M23 wavuze ko igihe leta ya Kinshasa igihohotera abaturage bitazakora kujya kubatabara. Iyo urebesheje ijisho ubona ubushobozi babufite, kuko nk'ubu urenze hariya za Goma wenda ukagera nka Kisangani naho hirya ya za Bukavu hari amashyamba menshi cyane. Ayo mashyamba y'inzitane bazayanyuramo, bazakoresha ikirere barwana. Tuvugana n'uwitwa Leuresi Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike ku munsi w'ejo, yagaragazaga ko nta gihunga, nta kibazo bafite cy'urugamba kubera ko bazi icyo barwanira. Barakubwiraga ati my friend, twebwe turarwanira gakondo, ntabwo turi kurwanira amafaranga, ntabwo turi kurwanira ubutunzi. Umuntu urwanira gakondo kimwe bita umutima ushaka atandukanye cyane na wa muntu kurwana ngafata ubutunzi, kuko abarwanira ubuzima bwe. Abakubwira turanyirukana muri Kongo ndajya he, uranyirukana kuri ubutaka ndajya he, akaburwanira ese bimwe byo kwasiga amaraso. Ubwo rero bivuze ko abarwanyi bari mu 23 bavuga ko nta bikoresho nta bushobozi bafite, ntaho wahera kuko bamaze gufata imipaka myinshi muri kiriya gihugu. Bamaze gufata Goma, bakurikijeho Bukavu, kurikijeho tundi duce tumwe na tumwe, n'ubu ngubu rurambikanye muri za Ovila. Ahangaha Kamanyora hamaze gufatwa. Ntabwo nzi icyo nakihandagaza ngo mbere uvuga ko nta bushobozi bafite, cyane ko na leta ya Kinshasa nta kiratangaza haba kwemera gukorana n'ibiganiro, nta kiratangaza haba gushyira mu bikorwa ibyo basabwa n'abandi bagiye batandukanye. Ubona ko ubushobozi babufite kuko buhamywa n'ibikorwa byabo. Yego, ibibazo by'amatsiko ni byinshi, ariko hari nk'icyo nakubaza. Nahoze ndeba ku mateleviziyo akorera muri Kongo,
by'umwihariko ni Bukavu hari nka radiyo yitwa Maendeleo ihakorera. Ndagira ngo nk'ijisho ry'umunyamakuru aho muri hari abanyamakuru bo muri Kongo, hari abanyamakuru b'ibinyamakuru mpuzamahanga, bimeze gute ko muri Kongo iyo turebye nka Radio Okapi ndetse yaba no kuri Twitter yabo tukareba na Digital Congo, hari n'indi nabonye RTNC nayo yo muri Kongo. Ikigaragara nuko bo ntibajya batangaza ngo Goma yafashwe, ntibatangaza ngo Bukavu yafashwe, Kamanyora. Ubona ko bavuga ngo M23 irarwanya Kongo Kinshasa cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bo amakuru aho bari kuyahagera cyangwa leta yarababujije? Abanyamakuru mpuzamahanga bari kuba bahari. Nakubwira ko ku munsi w'ejo twari turi kumwe n'ibitangaza makuru binakomeye cyane haba ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane. Ubona ko abanyamakuru baba bahari kandi bose baba banyotewe no gutangaza ayo makuru. Icyo nakubwiraga wenda hari abo muri Kongo turababona hamwe na hamwe, ariko nk'ubu Kamanyora nakubwira ko uretse ibitangazamakuru nka Isango Star, BTN, mu Rwagasabo yahavuye, nta bandi bantu nahabonye. Ariko urumva umuntu atangaza amakuru byamworoheye kugeraho, yabonye mbere, bihura n'ibyo ngibyo nyine mu mirongo nk'iyi ngiyi. Hanyuma rero mu gusoza kora analize yawe iyi ntambara, hari umuhanga wigeze kuvuga ngo ikibi kiri ku muturanyi wawe burya ntukakishimire kuko nawe gishobora kukugeraho. Iyi ntambara iri mu karere k'ibiyaga bigari urayibona ute uyu munsi iri aho ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Urumva byageze aho ngaho Kamanyora hafi n'Uburundi. Uburundi murabona abasirikare bashyize ingabo ku mupaka, ijisho ryanyu mwabibonye bimeze gute? U Rwanda rwo umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda yatangaje ko u Rwanda rwafashe ingamba z'ubwirinzi zitigeze zitangazwa, avuga ko igihe nikigera zizatangazwa. Uburundi aho ngaho mwarebye mwabonye ingabo ziri ku mupaka zivuga ziti aba bantu batinjira mu Burundi, mwabonye bimeze bite? Nko ku mupaka uri ruguru y'uyu nguyu ho wenda twanakubwira ko abasirikare b'i Burundi bawutaye bakigendera. Kandi ikindi kintu kinakomeye muri ibi ngibi turimo kubona nuko abasirikare nka Wazalendo, abasirikare nka FRDC barashwanye nabo ubwabo bisubiranamo, ku buryo nk'ubu twahageze mbere yuko nayo mbere tubihagera nabo ubwabo barasanaga, bamwe baka abandi imbunda bati igihugu cyananiye kubarinda, mwaratugurishije, mukuremo izo mbunda muzireke. Bati ntabwo tuzikuramo kuko twahawe amabwiriza runaka. Ku buryo nyine ubona ko n'ibi bintu by'ubwabyo n'abo bantu barwanwa n'umutwe wa 23 hari ubwo bari kuba bisubiranyemo. Ikibazo wari umbajije, ubona iyi ntambara yazaba intambara y'akarere cyangwa ikaza mu gihugu? Uko wari ubikomojeho ku ruhande rw'u Rwanda, ari narwo wenda bitworohera kubona amakuru yaho, batangaza ko bashyizeho ubwirinzi kandi uko bigenda kose ko kurinda ubusugire bw'igihugu bw'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda bigomba gukorwa byanga bikunda. Ubona ko ahantu hose habereye imirwano ku mbibi n'icyo gihugu, ku n'imbibi n'iyo zo mipaka, ubona ko ingabo z'u Rwanda RDF ziba zihari ziri maso ku bikoresho byabo mwese muzi mwiboneye, ku buryo gutekereza wenda ko intambara yakototera mu Rwanda uyu munsi n'imbaraga turi kubona bitapfa koroha. Ariko kandi nkaba nari n'umuntu wapfa kuvuga ngo ntibyashoboka kuko hari impande narageraho ngo ndebe ibikoresho bihari nuko bimeze. Ariko amakuru nyine nk'umuntu usesengura warebera hafi nkabibuza n'ibyo mbona, ntago umupaka wa mbere waba warafashwe, umupaka wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, umujyi wa mbere, umujyi wa kabiri, ahantu hakomeye harimo ibikorwa binakomeye harimo n'ubutunzi, bakabareka M23 kahafata hari ubushobozi n'imbaraga zo kurwana ngo barenge uwo mutaro. Nuko ngiye mbyumva. Ndagushimiye cyane Bwana Bizimana, komeza udukurikiranire ibyaho ngaho n'iby'iyo ntambara. Akoze Rukundo.